umsebenzi wami uyibhola. Ngiyambongela kakhulu umntana ngoba isifiso sakhe siphumelele kuye ukuthi yena ufuna ukuba umdlali webhola, afuna ukusebenza umlungu, akwazi ukuzikusinde emsebenzini. Okay. Manje mhlawumbe nikupho ongakusho kuba phathi bambezeli njengoba sike sambona esedlala lapha na kwiPirates njengoba esehamba nje manje uyodlala kweteam engekho ngisho la kulelizwe lethu sikhibila amabhanoyi. Ungathi nje ukubonga kwakho kuba phathi bePirates nala akaseya khona phambili. Kuba phathi bePirates ngibonga kakhulu ukuthi baveze kakhulu italent elami. Ngibonge kakhulu laba abamsusa la emakhaya, bamnyusa, bamhambisa wazwaphumelela waya phezulu emathimini amakhulu avela ku-TV njengoPirates ngoba manje sephumelele saphezulu. Manje bekungekho nje ukubathomela mhlawumbe ingane yakho usiyibona ku-TV mhlawumbe usuyikhomba nje uthi hayi nahlawo kwami uyibona kwakho ku-TV nje bekuba njani i-reaction yakho ngaphakathi kwena? Angikwazi ukuxhoma kodwa ngifikele ukudabuka nokujapa nokufikelwa zinyembezi ukuthi mina lo engibona ingane mase ngibonela lapha. Siyabonga kakhulu mama isikhathi sakho siphe sona umbekezeli siyamthanda kakhulu ibullet yahlupha yabona nje manje yobahlupha phesheya and futhi izofika impe ihamba le ndoda ikhaya emuva ikhaya phambili ikhaya emuva ikhaya phambili. Siyabonga nje kakhulu mama ukuthi usithwalele la muntu la manje mangabe ngimbona ku-TV kwehla inyembezi ngumzulu inyembezi ehle ngithi lengamuthi ikhaya phambili ngithi lengane umzulu wami ngale ngane mozo noma nginayo ifika kanapha izovakashela ihlale nami ngilangane lena ngithi thanza elingaka unibele uthathe uyobeka phezulu ngilangane lena and ayikhoshi akayibeka phezulu asemkhulu ngithi mfana wami wethule ithuleni ngale mama umthethise ithule yamazi umuntu mfana uzakuyema uthi faka phela lapha ngiphuza ahleke athi asambe mkhulu athepha utshwala ngiphuthwa ngithi hamba uyela khona hamba mpopo umthuthu lo umzala wakhe lo bela lengane iyamazi umuntu na ngephelele ngithe mangivela ngapha kwaphose ngamosi ngathola ilapha ngapha kemoto yangithezo fima into ebrown le wathi mkhulu ngathi mina ngiyale ebandana wathi ngithola endleleni wasuka lapha wangenzela izinto ezimnandi phakathi wathenga isibindi lapha wathenga nepapa lapha wathi mina ngithola wathenga into ujabula ngingibise emoyeni lengane ingithatha angazi ngani lengane iyahlonipha umuntu yamazi ngithi uNkulunkulu ashaya lengane ahamba nawo pheshela yakhona lengane iveza italent layo kwanibele ngifuna ubone nepele lesibili lesikhathi nesine la kwanibele ezweni esahlathini engingaziyo lengane ngifuna ivele ukuthi lengane lena kwanibele kunebhola sathi phathi wencindizi lengane iyamazi umuntu yehlonipha ayikhoshi ngiyabona sami ukuthi lengane lena uNkulunkulu washembe abe nayo lengane ayibusise nala yakhona. Yabona nje ngikhala kakhulu ukuthi tilibhiya hamba phela bewazi mangihlele Springs bathi ingane yakhe manje yadlala phokazi uthi yadlala kona mfana bathi ngaphambili ngibenze nganami phela ukasha igoli lomhlaba sesimenyile ukuthi asadliwa la esesente washo umuntu ngaphuma ngawenyawo ngathenga ibhokisi lokho manje mkhulu ngoba uke wadlala kwiPirates mhlawumbe i-team yakhe beyisupporta vele no yena ukuthi umfana wekhozi kodwa ngendlela kuwe lapho ukhoza wathanda iPirates mina ngiphathe yokuzalwa mina themama esibili sifuna shotha yami ngamazulu nePirates ngofuna kuyiPirates mfana semashayi from ekemelo musiyamos eso sport mfana washayi igoli kudayisa dobo ekhapini washaya igoli ngathi bang le ashaye manje ekhapini leli ngathi ngemali ugcina ngamashonisa ngothenga ibhuku lokholoko. Siyabonga kakhulu bazalwane wazi ukuthi impumelelo yamuntu la ukuthi wazi ukudlala ibhola siyazi ukuthi maningi ama challenges enibhekana nabo abantu mabesaqala ukudlala ibhola siyafisa ukuthi noma ngoba imuphi umdlali osukayo la ethi uyozama inhlahla phambili nimsupport nonke njengoba senazi nini ukuthi kunjani ukuyale phambili i-experience nina seninawo ngombukazi. Siyabonga nje kakhulu uqhubeke nimsupport ngisho sihambe emazweni. Siyabonga ikha ngemuva ikhe Siyabonga.